I like that song. Le whaka umwa kwa nge mai. Yeah. I go God's way the rest of my life. Yeah. Pero no whai atu, le me taus Cristiano, toile Cristiano. You're going to be a Cristiano for the rest of your life. Ia whawhelo iatu tātu a inga le nei tae ao, so whaman malo e sul tātu li, so sa vea mal whaletua, so tu ina mal whaletua, ia ta mama tina tātu a inga, se o lawe tātu whanau, whapito lawa se whata alofa i o tātu, leo so mal tu whine whapena ona, matawina tu nei te le lope a pe saolo masalo, si one ma te unga, ia swafa, ia whawhelo iatu, I lau sunga mal whaletua, ia al sofa man malo e sulta tōli. Ia, tele mea lelei, tele mea mātango fie, whai ele atua tātou wola, e ale ono tātou wola whawhitai, ma ola whamanu, ola tau lava o le atua tātou te ola ngā iai. Ia, mo whale nei awa noe whawhelo i atuai al tātou a inga, o e o whai ona, ma ole nei awa noa e matamatai le nei o nanga whaatau wa alava i e whawhelo i atu ia te oele soa whaman malo e sul tātou li whaapito lava se whawhitai se o sona nai tu whine a ao i a mataulsanga whai pēa le asa se whai asu te roto o tele o tātou wōma a inga pe nāna mana tuole nei ngā luenga ia ai pe tai special mention of those names because every day, every week ia e lau telefoni ni e sei ki kele lava ia e wha malosi ma wha malosi au mai el tātou maftanga ia toe wha tele rawa nis tātou tala pe a uma ia tala a Yesu la puno mai lo wow whai se talo mo i tātou e ola mātou li i mātou sanga wha manuina lo suafa mātou tuinati o luma le nei tū la se i Efeso so ani mai whetalai oe tanga fio mātou loto ma mawhauwhau, o ani vaenga te whinanga loa i ao no mātou i loa, le li le nei tae ao whetalai o e tusa o lau pule au ao. Io mātou langona lo pa i mai, e ala i au a fionga, au mai ale mālosi mātou te moomia, e mātou te usita iai e sili lo mātou wola ina, e tusa o lo whesoa soani mai lo soa whai Jesu, amene, amene. Sua menau tusi i le mua tupu, Lona ta apu luas fulma le lua. 1 King chapter 22. It's probably the first time in a long time I'll be using my Samoan Bible. Yeah, and mostly I'll be preaching in Samoan. So for those who have English Bible, the English version will be on here. Ilef Sosane Miracle Matia. Yeah, because I'm going to read from the Samoan text this morning. Mua tupulona mata apu e luas fulma le lua. Trimanga ole ile mata apu atoa ia ele mwhai tātou ona ole taimi le au tango e oto mai nisi o whai upu. E whapena ona maua se sa vali mo i tātou. Whai upu e 5. O whionga le tātou li. Ua whai mai fo i o se fatu i le tupo i Israelu, se e fesili i le aso nei i se a fionga mai lea li. Ona whaputupoto mai lea e le tupo i Israelu o le au profeta, pe to a whase lau o tangata, mana whai atu i ate i la tau, o te lea lu atu ea i rā mota kiliata e tau ai le taua, ai o te ofo, ai o te nofo. Ona lato whai mai lea, ia e mali wae, a wae fua ina mai ai e lea lii i le a ao le tupu. Ona whai mai lea Iosefatu, e leo i nei ea, mase perfecta lea lii. Ina ia tātou fesili atu i a te ia. Ona whai atu leo le tupu, o Israelu ia Iosefatu, o le tasi tangata foi o me kaio, o le atali o i mila, tātou te fesili atu wai i lea lii. Ha o te ino i a te ia, o wana te leva valo mai a te au i mea lelei. A o mea leanga. Ona whai mai leo Iosefatu, au o le feta lai whaapea mai le tupu. Ia, si leo le whai tau whai upo sifuluma le tasi. Whai mai, na whaia fo i se te kaia le atali o ke nana, o nifou a mea mo ia, na whai atu, o loo whaapea o na feta lai mai o le lei. O mea nei, e te sua tia ai suria,
se ia e wha umatia i la tau. Ua wha pia foi o na vavalo perfeta uma, ua wha pia atu. I nā maliua e ia i rā mota kiliata, ma ia manuia a waifua ina mai ai le alii, i le ao o le tupu. Ia, pirong whaako le a skipi ona le umi o le chapter, au whaitau i le whai upu e luasifuma le ono, o na whai ane lea o le tupu o Israelu, i nā ave ia ia me kaio, ma toe tai ia te ia a mone le alii o le aai, ma yo asa le atali o le tupu, ma e whai atu, o lo whapea mai le tupu, i nā atu ia, o le neita maa loa i le whale pui pui, ma whawhanga ia te ia i le me a ia e tinga aina, ma le vā e ua tinga aina, se ia o sau manuia. Wa whapea moso o taimi wha mole, na whaitau le chapter ato, i ngaro ta atia, ele mata upo te fia, tala no ai ia te oe i le neita e au. Le lopura mea o makua iso o ngā fia le neita e au. And sometimes I have to really search deep in my heart what makes me so joyful. That's before I came up here. I was so joyful. I was dancing and because wa fia le mea kupi a oe ke fia siva. Ya kaloi nanga le ole sifa ili o le na korpo ia fa nga siva. Ale nei tai na ole tua. Te fia tala noia te oe se mata upu fa pea. Ole atua le tali. Ole atua le tali po ole atua le fofo. Taso salama o te fia la veta loto salama nga se la lua kasi fa mo ma le lua fa me fasa nga e o mata i maunga e o mai e o Efeso Fonoti. Ole upulanga ole lenga la o ai pe nga sa fea fu fa talanga mo o se fesili. O le fasa ele matua manino o le fasa mo ava ai ele peruma le fa pertania o le fesili nga fa mai I lift up my eyes to the mountains. Where does my help comes from? For me, o fe sau mai e o Efeso Fonoti. Le makuai lo le o se fesili. Ile fa Britania, ile fa Samoa, but it is a question. Mai lo kala fa salam, o fe sa mai lo Efeso Fonoti, ko kala valeo ye fa mai o lo Efeso Fonoti e mai ai e o valea o le na faia le langi ma le la lo langi. Le tato iai ile luia o le kelo le mau me fa penganga lu ita wai o tato wola fesilingi ai au po sa o ea po se o au ea o se au na moni la vale atua o fai ea o makerisiano moni o fai ea o wola ea le olanga e fia ai le atua e moni el kala le ai fa tasi ma utou i keimi o puapua ngā po le mea ea a se longa so longa le leile maftanga ngai fa longula e wala ta mai le atua ai fai nga tama ti ngā i tangia ingosia amusia nga fōlinga mai la ia wale ia le atua. Well, afa peor ko nga tu langa ngalo ye la usava linga ola masal salo ola le mauti noa ola tu facility. I want to tell you something this morning. Ole atua le fofo, ole atua le tali. God is the only right answer. Ole atua le fofo lo fa fitauli. Ele tona tia foi ia ayo fina ngalo le meo lo ia il tato usava linga le neva tau. So se Samoa lava e alofa ya Samoa. Ako ko va ai le meo lo fa pena ona ia le mau tonu ma le loa. Tu facility ngata o nga fea e o ia le sa. Well, let me tell you this much. We love our people, we love our government, but the answer, the remedy is not with any government. O le fofo ele o iai se malo, o le fofo ele o iai se va nga fai au fea o le atua. O le fofo o lo ile atua, o inga sa wale ta inga, o inga sa wale fa ma fananga. O le atua, I would like to stress on this verse 7. Mai kara kuspa ia, ona fai mai lea o Iosefatu, e leo i nei ea ma se perfeta ale alii, ina ia tātou fesili atu ia te ia. Wana whapenga e whaitau le chapter atua, you'll come across, there are 400 prophets. Fase lau profeta ngā mia le tupo Israelu ka malole o apo pea sa alo fasamo. But a little bit of a background here. Le kemi le about 60 years pe tusama le ono sifultau sanga talu ona umale nofoa inga Solomona. Mo tātou whapenganga whakamalala o ngā sa le kemi le ongo sifultau sanga
kalu malengo fa nga Solomon o nga valua ina la ia le malo wa ia le Northern Kingdom le uta o Israelu ma le Southern Kingdom ta o Saiuta o ka malo la le Josefatu na tupu i Saiuta o ka malo le apo nga tupu i Israelu po le Northern Kingdom about 60 years le kemi le o ia ropo amola nga tupu inga ua uma Solomon nga kupule i lunga le Northern Kingdom o le mea tupu what this guys did nga tau ma fai o le mea mua mula vanga i fai o le suia le o le tapua inga o le tua tapua i tangata i le tua nga fai ka maloa lea i ka mai povi aulo e lua ma le fai mai now worship these gods under your God. In other words, mai ka pua i le tua e ala kur ka pua inga o ka mai povi e lua. O lea kanga inga, o lea e iei mea tato, e ike mi tato te iei le tato savalinga, e fōlinga mai ai, o lo tato tapua i le tua, e ala kule kapua inga, o ngisi ka mai a kuang i mea fai. A le mataala e loa tato, mea whea koe, a se se lo le tua kapua i tato, le ai ma se mea koe sa. O mea umalama se se i le ngofoa inga ka malole o apo i, nga mafua mai, o nga ua se se le tua, wa le koe atua le atua. Whanau le tua, i mea tato te iai, le kalesia o lo a inga o launga luenga, ia mauti noa o atua lea. Ia mauti noa le atua lea o Israelu le atua, ngā ki kapua i le atua lea kuspa ia, ngā ki kapua iai. Wale mea lau tupu i wa whangalo ngalo, mai una le ai, wale to tapua ia le atua, wale ai se ava, wale ai se mi ngao, wale ai se manatu, wale ai se whaalango lango i le atua. Se le tua, se lava me fai, se perfeka, se le feau perfeka, pe pelo lak feau se wale sa o tapu inga. Pero when we say God, what tells us is this God is the only true God, and when you say God, that speaks of yourself means you are the worshipper of this God. Sa iai lava le tua Israelu, a wale to tapu ia e tangata o le tua. I la e ke vai ele aka e lua tupu o lesi kupu le leia o lesi kupu le anga lua tu ainga profeta o lesi profeta le lei a o lesi profeta ele anga fa fenga e lua profeta le anga e va valo mai me le tusa ai ma le taita inga le anga o le tua e va valo mai me e le fia ai le tua ai va ai le el profeta le ulira I le fai me fia ai le tupu. Asia, pala ai le tupu. Kele peol whekanga ua whai e tusa e male mana onga according to the expectation of people. Not according to what God wants. And you know, most of the times, what God wants is what we do not want. Kele o mea I tato savalinga e whai loa mai le tūlong ni whinangalo ko ke kia se lau pasenge e le tusa e ma tato fuafuanga ma le tato mana. A o mea na tato te manu iai ma vi iai le tua orfasili. O vi ia e le tua le whainga o le lotu a le tua yaso nei. O vi ia e le tua le whainga o le malo e tau le malo e whaavai le tua yaso nei. This is the truth. A whapele o tua le tua. E le o vi ia le tua. A whapele e le o tua le tua. Le ima se mea koe sa o I whainga e mea e tau waile suafa le tua. Nanga le kaulu suafa le tua le tapua inga le whai. Le tau suafa le tua I pelo whetanga. Whase lau pelo wheka. Can you imagine? Fase la perfeka meka kuspa ia e tutusa uma le lato valoanga o le mea le mga arkupulea e o e koe au mai a Ramoth Gilead Ramota Gileata eleanga o le mea sao o le alanga motive we don't really know. As we read through you'll see exactly what this man's motive is e iai taimi le whana o le tua e sa o ima le lei mea te mana oi al whati nonga ma le awala e whai e le tusa e ma le whinangalo le tua e maise lava pe awa e le koe kapua i le tua whai ma taitai o tangata o le tua whai ma whaulu lunga o tangata wata ua o tangata o le tua mana o I mea e whetau I ma pol kalame a le tua langa ngu leo o Ramota Gileata o se tasi o vaenga o le fōwai a le tua polo misi a le tua I le nuu ngau Gad le tribal Gad po kato o le whasa amoa e le se mea leanga la e walanga leanga e whai e ese leanga e whai anga ese leanga e whai ua leo tata puai I le tua Church, whakoa sao uma lava tatou me whai le whanau le tua inga ua e tapua I le tua. One man once said, show me and tell me what you think all the time, what you wake up and think about, what you before you go to bed think about, how you use your spare time. You tell me those and I will tell you what God you're worshiping.
Kau mai pole an me mamafa lo loko. Kau mai me fia. What gives you so much satisfaction? What makes you joyful? Lana me ke fia. Lana me ke manatu. Lana me ke manatu mamafa ye. Lana me ke popole. O me fa fia ina oi. O mea ngā o loa tua le ngā. If it's money, that's your God. If it's your wife, that's your God. If it's popularity, that is your wife, folks. That is your God, rather. O mea mamafa lo loto manatu mamafa o lea tua le ngā ke kapua iai. A whapea lau le mea ngā lai whai mau whamua le ai ma se mea ongo sao. Le ai ma se mea ongo atangi ai. Ma ongo vi i ai le tua sia ke se mai lava le amakanga. When you are worshipping a wrong God, you might do some things that seem so right, but God, the true God, is not glorified. E leo vi ia lea tua moni. E sea, leanga foi ele o mea, God doesn't need your service. I tell you 100 times. And because we're getting there with this passage, that's why I'm saying and telling you again. Ele mana o mea ele tua ia le tatou au onanga. For him to be God. God doesn't need me to be a pastor for him to be. God will still be God whether I'm a preacher or not. God will still be God whether Samoa government is there or not. God will still be God whether we have a church called GRCC or not. But God, being God, divinely, sovereignly do his things. And here we are, God is being mindful of us. Lo whangia i tātou le tua. E atili ai ma soonga tūle ia i tātou te ola whawhetai, ola whaitaulanga, ola matatau maava ma mi ngao i le tua. Asea, ia oai e tātou ua manatu mai i le tua. I love the statement, whaavai le tua Samoa. Whaavai le tua Samoa, whaavai le tua le Kalesia, whaavai le tua o tātou a inga. Lango o loa tua, e ka kaunga whai mau whaavai. Everything that you do reflect the God that you worship. And the God that you worship, or whatever you worship, should be the foundation of whatever you do. So se mea lava ke whaia, e atangi ai, le mea le tūlanga nā te iai, ma le mea lo e manau, ma e manatu ma mawhai ai. Whase lau profeta. Whase lau profeta e se se. O ngā ua se se le tua e au auna iai le lato te tai. Whase lau profeta ngā profetane e se se le lato profetane. Mai kara kupu, mai kara akama loa leo se fatu, he's a good king. Like I said, 2 kings, one is good and one is bad. The good one's from the southern kingdom, and the bad one's from the northern kingdom. So Josephat came and says, okay, before you do that, ma ngaiya kala. Mangau ka maloa le, e koe whaafoi mai ia whanua i o ramota kiliata. A mai kala ayos fatu, okay, just before you do, you make a move, let's seek God's will. Ai le whaia lava sau mi ngoi, ai le whaia lava le mea, mangai al mea ke mga oi, o lango, o le whasino manga ngā, o le tofi ngā le atua o lea, o kato e a ngā a ia. A pe tau o toi whaoa, o lala mea kaunwhai, e ka kaunga koe a mai e te tau ia i tātou. Mangayan mangao. Ngalo le atua. O ame o e mana o ai, o ame o e mo e miti ai, o ame o tatou mana tunatu ai, ia awane i ngalo le atua. Esa, nga ngalo lo le atua, e ia ia lau fai loku, e ia lau fai perfekanga, e lau fai launga, le ai mas fe au koe sa o ngā mau fe au uma. 400 prophets, can you think of that? Au sesi fo ia, au sesi, Messia koa, o le mea mga tupu, he has an evil intention. And these prophets came, prophet exactly what the king wants. We need prophets that stand for the truth. We need preachers that are not afraid to preach God's word. O kako mga amiang whaiwhau, magwhailaunga, ele alo i le upumoni. O kako mga amiang kangaka ele fia kau ka ua, a ia i loa le atua. Nga kuma mien ka kai le fia le lein kai ai a faia le fina ngalo monio le tona kai le sfaku. Just before you do that, let's seek what the will of God is. Like I say, he was a good king, but he made one mistake, and it's cost a lot to God's people. What was that? He associated with this evil king. This king became an enemy of the people of God, and now he associates, folks.
it's not evil, it's not bad. And let me assure you 100%, it is God's will for you not to associate with people that chase a wrong dreams, that worshiping a wrong God. Avoid those. Kung fa ka preservation kaya lan me mai mau wala tay mi mafai me kasi ese le atua la kapua ye, ese le atua la matata uai, ese le moe mitinga la tuli mata ye. We're not going to waste our time. And that's a mistake this man had. He had some good things. Mai tatu va ai mo mua po le ale le fina ngalo o le tua. Fase la perfecta le me kasi. Kasi perfecta na iai le tangata le tua. Fai punga e fitu. Mai ona fai mai leo Iosefatu. E leo i nei ea ma se perfecta ale lii. Ina ia tātou whisili atu ia te. Mas whak, whisili mo le tua. Ai kangol kupule apo, vala au lia na perfecta e whase lau, whai me perfecanga. They're all the same. And the man of God, the good king, the king of the people of God, knows what is going on. And he says, e leo iai e se perfecta, kasi e se perfecta mga mia sau ka malo leo me kayo. Tasi perfecta e tala noa mai ile fina ngalo o le tua. And if you keep reading, the king, ole tupu leo apo fai mai, e kasi al perfecta re li. Longo inga o lesi fase lau lea, none of them was God's prophets. Anyone can claim to be a pastor, anyone can claim to be a prophet, but the question is, are they a prophets of God? E tus, ongi perfecta ea ale tua. Al perfecta le kamalolo me kayo, tuspa ia pete fai tauai, fai mai ka apo. E ia perfecta okay, ka fai mai, o te ino, that's a word here, but I hate him. Why you hate him? Fai mai ka tala fa pe ngase kupu. Akelo me ka ia apo ia me kayo. Fai mai ka apo. Every prophet he does, o anga perfecta nga umalava, e perfecta mai ai mele anga fatatau ia te au. Church, that's the picture of the church. I don't come and tell you things to make you feel good. If the word of God to tell you stop stealing, I have to tell you stop stealing. What this guy did is, and no wonder he made for himself 400 prophets to tell you things that he wants to hear. E ke le fia loku, e ke le fia alu whatatinga, e tau whatasinga ke usiano, e whai aku waise a onga, e whekaui, e lui tau wai ma challenge ai, le leanga leo langa ngai ke ola ai. It's normal, it's natural with anyone. E ki ngā pia whape o lo vai vainga, o le whamaualunga, a sau le whiau la aunga mai, la whamaualunga, le fia ma singa ngā whamaualunga la, e ki ngā. As I say, that's what we need. Because God is sovereign, He's omniscient, He knows what's going on. And He gave this one prophet, one against 400. And he told the truth. And the king says, oh, I hate that prophet. Joseph had said, why? Because he always prophesied bad things about me. Be careful of prophets that come and promise you good things. Be careful of prophets or preachers or teachers or pastors that come and promise you better things, especially worldly things. We don't desire, we don't hunger for the wealth of this world. We already have a eternal wealth waiting for us in heaven. Waiele o loe whaavavau, whatauvaa mea uma, whakauvaa le kaukaua, whakauvaa le oa, whatauvaa le ola soifua maa lolo inga. O ngai whainga ma excuse ke ai po masima vasolo akoa. Whatauvaa mea uma ina waia I tātou le atua. E ana le ola, e ana le tamau a inga umalava. Le aise me koe sao. Pe asa se le atua tātou te tapua ai. Mai le 2 Timothy 4:3. 2 Timothy 4:3 for mai. Second Timothy
4:3, the Bible says, a wā e o iona pō lātou te le mawhawhai ai, ona talia o lea o onga e ola ai. A tusa mau lātou lava tuina nau, lātou te whapotopoto ai ao mo i lātou ina ua wheu o lātou talinga. For the time will come when man will not put up with sound doctrine. I already told you, sound doctrine pa peo ngai ngala kuspe Samoa, whameranga wha Samoa, o mataha upu e ola ai. Sound doctrine. Some people, when they hear the word sound doctrine, it's like a swear word. Wa fefefe ia o onga e ola ai, a man wha Samoa ko inga vau, o lea o onga e ola ai. Inga, we miss sound doctrine, the church will be dead. Ale ai o onga e ola ai, e oki lo kas, whameka kuspe, o onga e ola ai. Whalong wala iat kala kama lore. Verse 26. Tatu wa ai, ile tangata o le tua. Tangata ua ta ua, o tangata o le tua. Whaupulus fuma le ono. Whamai. Ona whai atu, lua lima. Ona whai atu ai leo me kai o whaauta. E te iloa i lea lava aso. E te alu atu wai i lea whiawhe tū loto e te lafi ai. Ona whai ane leo o le tupo i Saraelu. I nā ave ia me kai o. Ma toe tai a te ia. Whamai, e ave whalpui pui. Aelanga ave whalpui pui. O ngā lunga, ngai whamai. Na o le whai atu ea ia te oe, na te lewa valo mai a te au i se mea le lei, na o mea lava e lea ngai, kalanga le kupu. Mai kala apo ia Iosfatu, o whaak fui au, o kāka lea, le whai la aunga lea, le whai whai au lea, le peo le wheka lea, le ai ma se mea o ke fia ai e valo mai, na o mea lava e lea ngai, and you know what's a valoanga? O valoanga whai mai, a e alu e whai kaua lea, e ke oki ai. Le mawhaila le kasi lea, nga go against 400 other prophets. And these 400 prophets, they says, go ahead and be prosper. Alu, e ke mangu maalo. Lan men kupu. Nga alu ka maalo le oki. Nga alu le taua. A whailang fulfulanga, avile li le loka. A koe fōi mai, nga whaile longa iunga. Mai kala, le ima se kea yo me kai o me kala yo. Alu, e longa o fia lavalo au le tua maau. Pe afa a pea e ke le koe sau. A koe sau, o inga le au. He didn't come back. He died. Al fasa moanga ka o inga le mea nga whaive mai waso ona o se tasio fita. Nga se fika ka whaavale ngai o wa poa wale aisang sikare ke ula nga whanga le ua lakula vere tupu. And you know why? He disguised. Nga oi o whai mai, okay, yos fatu, whai pe lau of kupu nga. Ai laku au ele so of kupu. Le o laku whaforinga le of kupu. Asia, I loa le lau kama lea, he will be the target. Akangaka ra mota kiliata. Yes, o meka kupu kiliaka. O mai o kou ia o tō o, au a lavanga I whaalavelawinga o koises. So e lavanga le kupu Israelu. E o kunga, ngar kasi al kupu la kume o ngar kupu iuta. So they ran after the king of Judah, Joseph. Vakunga si whakume masei mea e lama mai. Ele o au al kupu, e ese kupu leo, al kupu leo yuka. Ele I loa menga e kupu o Israel. Ave mai, nga so ona whana le u. Ai oke, you cannot hide from God, folks. Le mawhai e oe. Doesn't matter if the whole world agree your lies, if the whole world buy into your evil lies and strategy, you just cannot hide from God. O le a lava le au wala fa peanga whai, e u lava I le whataunu wino le fina ngalo o le tua. God will always be honored. God will always be glorified. It doesn't mean when the whole world seems like not worshiping that God, the conclusion will be the glory of God. Afa penga whai le tua le langi ma le lolo langi, la wha whelanga whainga kai le tua o na whiso soani ai tato. Mea wha, ele leanga le saporo vaenga wha au whai, ele leanga. Ele leanga le saporo o le malo, but your help o lo whiso soani, ele sau mai le malo, ele sau mai se vaenga wha au whai, e sau mai le tua I ovo au, o le na whai le langi, ma le lolo langi. That's the remedy to our problem. That's the remedy to our worry and our anxiety as we live in this world. Pau lava ngā o tātou tō manga.
e le mawhai e sofia whaafolinga, e le mawhai e sofia pipelo, e le mawhai e sofia le lei. E le kalavangare, e le lei al tonga fiti a le umi. That's exactly what happened here. We can only be victorious when we go as God guides us. Not always with the majority. Because when we say democracy, it speaks of numbers, voting and stuff. If a fella pe iva ke simale iva pasengo kaka e vote against ilifina ngalo ole tu. That's why the safest place for us is to stay with the will of God. Mamele kupulele ele o yaye I se tangata ole tua. Asa kaka ole tua va valo mai me e fa fe ngai male me ala mafo fa o tangata. Not everything that go against our dreams, our will, and our preference is evil. Sometimes God's will comes to us totally opposite with our expectations. Ai nofolele mamanui ai tātou. Whanau, ale tua le nei tai au. Whako asa o matatou mea, pe asa o le tua te au ona ie. Make sure the object of your worship is this God, the God of the Bible. The God of Mekaio, and Josephat, and Judah. Whaka mūla walau tau langa. Whaka vi ira wale atua lau pese malau whaiaonga. Malau kupenga ala fululuku. Malau wha maa losi me le lo. Pea whapeo le atua ngau le lotu. Ngā ki kapua e. May God bless your soul as you hear His word. We thank you for you. Remind us, O Lord, of who we are and what we are. Mato vi iam whaftaia oe, te le tula fo ina I mātou lau whanau. Mātou va aia pēr, whaalongo ina pēr, muli mau ina pēr, le sua malie, le lei o le wha maoni o oe I ovalo mātou wali. Whaftai le nei tala sa mātou whaitau ma whaalongo ai, whai ma whamanatunga ia I mātou. Ia whai pēr oe mō mātou o tua. Whai pēr oe mō mātou whaalangolango manga. Whai pēr oe mawhafo o mātou whaafita uli ma whaale tonu lea li e. Mātou vi ia ma whaamanuina oe lea li. Whaftai au a fionga, whaftai loa nganga pa ia. O le whatu a lulu ina ta mā au mai ai oe. Loa lofa tu noa. Ngā lua ina I o mātou loto mamanatu. Whai ma whaamanatunga ia I mātou lea li e. Mātou te ola I pēr ina ia vi ia oe, ma whaia lo fina ngalolo mātou wali. Mātou whamanuina oe, mea sili, wa e whaia ia I mātou, I le nei, tai au I lo sua whaia su. Amen.